E banna kgang Lerato kae gape nna ebe ke nagana gore gona ka mo Lerato Matete gane wa yo rasa so ebe ke maketse gore o kae a ke re be o sa khiela lebati ebe ke leka kwa bathroom. Okay a re dule fase ke go hlalosetse gore na ebe go le jwang kwa ga mokgotsi wa papa So o re go diragetseng yo o ka se tshepe gape ke re mokgotsi wa papa ebe re moetetse ke blessa yaka so azanga go iba le dramanyana mola le dutse ka moka awa nna ebe ke swabanyana mo mathomong mara ka feleletša ke iba comfortable ka nnete blessa ya gago yona e rileng ge e go bona yeo yena ke sekebeko sa mafele lebile o kgona le go acta o ra jwang gape mpotse ditaba ka moka mokgotsi yaka o itša re go mpona a no acta o ka re yena ga a ntsebe ebile a ba a botšiša le papa gore leina la ka ke mang Lerato kua gona ke kgoditše monna thui wena na so mosadi wa plasa ya gago a sanga a bona gore go na le seo se diragang gare ga gago le monna wa gagwe yeo yena ke kgogo ga a bone selo ebile go a bonala gore monna gagwe ga a sa morata gane wa e bolela so ke kwele ka mokgwa ibe a bolela le yena ka gona gane e be a bolela le yena bjang weni ke re be a kwala gore ga a mohlomphe okay sale o ka ntshepiša gore o tlo mpotsa gore blessa ya gago ke wa ga mang Sefane ke lebetse go mmotšiša o na le 2 weeks ka moka o ratana le yena mara ga o tsebe Sefane sa gagwe goba maybe o a se tseba o no ba o sa nyake go mpotsa ka gore go na le seo o nkutelago sona wa mokgotsi wa ka a ke go utele selo wa tseba gore nna ke go botsa dilo ka moka kere okay ke no tshepa gore ga gona seo o nkutelago sona e re nna ke late phone ya ka kwa bathroom ke check gore na a sanka ba mfounela na Kensani ke a tsamaya gona bjale ke gopala gore ge ke bua ke o kgwetse o le gae Sam o ya kwene mosadi kwena o se ka mpotšiša gore ke ya kae ga ke ngwana nna se se ingalata nhlamola ungakwati loko u vuya enikumani nga ri kona o thomile go e taola kere o bona gore na tšhelete ya go feta ka moka ga o ntlhomphe wow how can you say such a thing Lerato gane wa o ntebeletše ka kudu so awa ke no ba ke go lebeletse o ka rona le tabanyana so mara o no tšhaba go mpotša awa nna wa nrumula shem a ke tsebe gore o bolela ka eng okay if a ona taba e re nna ge ke tsamaye o ya kae jwale ke ya kwa ga Joe ko kopana le Sam okay tsamaya o yo iketla le motho wa gago wa tseba taba gore ke boete mmerekong ya nthakaja re ke ye kwa bambitsitsene ona ke tore ke fetša ka buta kua jo ke khumana le chips gape ke rata le chips onta ena le donnontšho matete gape be ke o gopotse wa kwa le nna ebe ke go gopotse rato laka wa tseba mosagare gona o nkgatlhile o raka eng a zanko wa bontšha gore nna lona re a tsebana ebe ke sa nyaka gore papa bone selo gape monnela a ka tseba ka nna le wena o tlo re bolaya wena a ka se go bolaya o tlo bolaya nna le wena o nkgatlhile gape be o le serious o bontšha o ka re ga o ntsebe ka nnete ebe ke tshwanetse go acta sola ka gore ebe ke sa nyake gore Kensani le papago ba nagane gore go na le seo se diregago magareng ga ka le wena ke a kwešiša so mpotse mo ka nnete be o sa tsebe gore ke nna ngwana ga Peter goba o felo dula le nna o tseba ga botse gore ke nna ngwana mokgotsi wa gago
e be ke sa tsebe gore o ngwana wa ga Peter go bolela nnete. Bjale ka gore gona jwale wa tseba o tlo dira jwang? Wa mpotsiša mohuta o. Ke no nyaka go tseba mang? Maybe o nyaka go fediša relationship ya rena. Yeo yona nka se e dire. Ka nnete? Matete, a zanka ka ba ka gare ga relationship le motho wa mosadi yeo ke mo ratago pele ge nka kopana le wena. Ka nnete? Matete, ntsha ya pege kere ke a go rata. Ke serious ka relationship ya rena. O nyaka go mpotša gore o bona future mo gare ga ka le wena? Ya, ke nyaka go nyala go fetša sekolo le ge le gore go tlo ba bothata gore re botse papago ka rena. Eish, ke šia go mmona gore o tlo dira eng ge o mmotša ka rena. Matete o nagana gore ga ke tsebe gore o ratana le monna wa ragadi yaka. Wa tseba gore le gona bjale a ke tshepe gore malome Sam o tšhitela ragadi Khensani. Ke tlo bona ke dirile eng mara ke mang bjale a kokotago mo bošego so? Ragadi, o ka re o bone gore ke be ke nyaka go bona gona bjale. Incini ku na leswi nga endlakala ka wena? No, go na le seo ke nyakang go botša sona. Ni yingiserini. Ragadi, a go bonolo gore ke bolele seo ke tlo se bolelago, mara go swanetse gore o tsebe. Ku vulavula yini? Wa mo tseba Matete a kere? Ya, na n'wi tiva. Malome Sam o go tšhitela ka Matete. Sam, ke nyaka go kgopela something from wena mara ke a swaba. Ke go boditše gore nka go direla se sengwe le se sengwe se o se nyakago, so o se ke wa tšhaba go nkgopela dilo. Ke kgopela gore o ntšeiše driver's license gale ke nyaka go e dira mara ke sena tšhalete. Matete, ebe o no tšhaba go mpotša jona tše? Ke tlo go diriša yona my love. Ba re ke bokae ke nape ke go romela tšhalete ya gona bjale? Ke 10k. E re ke go romela yona no. Ragadi, ke a tseba gore taba ye e go khušitše bohloko, mara ke nyaka go tseba gore o tlo dira bjang. A ni swi tiva leswaku Sam wa ncitela mara I never thought ku ri a nga ncitela na nhwanyana lowutsongo so. Banna ba tletše ka mehlolo Ragadi, nna yena ebile a ka makala. Leswa Matete a vhakachini na nhlekani ni recognize nyana lipstick ya ye. A ni fanele ni swi tivini leswaku lipstick leyi a yi ri hembeni ya Sam hi yona leya Matete. Sorry Ragadi. Loko a ni swi tivini i nge ni nga pfumelangi a nghena endlwini ya mina kumbe a dya na swakudya swa mina. Ke a kwešiša. Sam mara a nga tisa njhani sa chiki ya yena endlwini ya hina a nga ni hloniphi kumbe ku hlonipha mucato wa hina. So o tlo dira bjang Ragadi? e re ke ise motho go police station e go fetša ke e kua jo. Matete, o ka dumela go se robale roomong ya gago le kgone? Why o botšiša? Ke nyaka go tseba ka gore ke gopotse gore re ye somewhere. Ya, nka kgona go sa robale room mara go dependa ka gore tla be re ya kae. Ke bookile room hotel ka ba ka ba kgopela gore ba ikgabiše gore nna le wena re kgone go yo robala gona. Yes, ke a dumela go ya plus a sanka ka robala hotel. Se nna plan. Now I have proof ku Sam a nga se tshama a ni rhandza mina. Gape nna e be ke nagana gore wa go rata. Ni vone ti-red flags to tala mara ni tshama ni ti byela ku ri u ta cinca as time goes on. Plan ya gago e eme bjang?
go bela packet je 2 tša di-chips moja medium. bjale ka gore o mpoditse gore o plana go dira eng ka malome Sam, so Matete yena o tlo dira eng ka yena? Ke nyaka go puta ke fa Matete packet sa ba ka itse kwa roomong ya di-chips ona bjale ebile ke a fite nyaka go bona no nyako thakala baneng ke fita because le ena o rata di-chips. Ragadi gape ga o sompotse gore o tlo dira eng ka Matete.